Reka mbasuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 30 Mata 2025. Amakuru yacu bagiye kwibanda kuri izi nyigo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko u Rwanda rwasinye amasezerano yo kwamamaza Visit Rwanda n'ikipe ya Atletico Madrid. Hanze y'u Rwanda turakubwira ko General Muhoozi Kainerugaba yagiranye ibiganiro n'abajenerali ba FARDC. Nanone kandi tukiri muri Goma turakubwira ko Goma abasirikare ba FARDC bari barinzwe na MONUSCO nabo bamaze gusubizwa i Kinshasa. Muri Nigeria turakubwira ko umutubuzi buharwa yakatiwe igifungo cy'imyaka 33. Mu gihe hanze Afrika turakubwira ko Pakistani ivugwa ko Ubuhinde bwitegura kwitera mu masaha atarenze 36. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru yacu ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka amakuru yacu tuahere hano mu Rwanda tukubwire ko u Rwanda rwamaze gusinya amasezerano yo kwamamaza n'ikipe ya Atletico Madrid. Guverinoma y'u Rwanda yasinye n'ikipe ya Atletico Madrid yo muri Espagne amasezerano yo kumenyekanisha u Rwanda biciye muri gahunda ya Visit Rwanda. Ni amasezerano ubuyobozi bw'iriya kipe bwasinyanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB akaba azagera muri Kamena 2028. Muri aya masezerano u Rwanda na Atletico Madrid byemeranyije ko ijambo Visit Rwanda rizajya rigaragara ku myambaro iriya kipe ikorana imyitozo ndetse no kuyo abakinnyi bambara bishyushya mbere y'umukino. Ni amasezerano agomba gutangira gukurikizwa mu mikino itanu ya shampiyona ya Espagne Atletico Madrid isigaje gukina muri uyu mwaka w'imikino, akazakomeza mu gikombe cy'isi cy'amaklebs kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpeshyi y'uyu mwaka. Atletico Madrid yatangaje ko kandi ko mu mwaka utaha w'imikino Visit Rwanda izajya igaragara ku myambaro ikipe y'abagore n'iy'abagabo zabo zikorana imyitozo niyo zishyushyanya ndetse n'inyuma mu mugongo ku myambaro zizajya zikinana imikino. Iri jambo kandi rizajya rigaragara mu byerekezo bitandukanye bya stade ya Riyadh Metropolitano iriya kipe y'igihugu isanzwe ikiniraho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zayo. Rizajya kandi rigaragara mu bikorwa bitandukanye by'ubukangurambaga bikorwa n'abafana. Visit Rwanda izajya inamamaza nk'umufatanyabikorwa w'imena w'iyi kipe mu myitozo, imenyekanisha kandi nk'igicumbi cy'ubukerarugendo ndetse ni nayo izajya isakaza ikawa muri iyi kipe. Aradi bivuga ko aya masezerano hari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyiza by'u Rwanda rumenyekane nk'ahantu hari ikawa zimaze kwamamara ku isi hose. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo gushakira inyungu Atletico Madrid Oscar Mayo yatangaje ko Visit Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza mu kwaguka kw'ikipe ku rwego mpuzamahanga. Atletico Madrid yinjiye mu mikoranire Visit Rwanda ikurikira andi makipe akomeye y'i Burayi nka Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa na Bayern Munich yo mu Budage. Hanze y'u Rwanda reka amakuru yacu tuyahere muri Uganda kubwire ko General Muhoozi Kainerugaba yagiranye ibiganiro n'abajenerali ba FARDC. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF akaba n'umujyanama mukuru wa perezida ushinzwe ibikorwa bidasanzwe General Muhoozi Kainerugaba mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ushize yahuye n'abajenerali bo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo baganire ku mutekano w'akarere cyane cyane mu burasirazuba bwa RDC. Ibi ni ibiganiro byibanze kuri operasiyo Shuja, ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bikomeje by'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF na FARDC mu kurwanya iterabwoba rya ADF burasirazuba bwa Kongo. Intumwa za FARDC zigizwe n'abajenerali babiri, Major General Nyembo Abdallah komanda w'ingabo muri Turi, Major General Mandevu Bruno ukuriye ingabo za FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru n'abandi bayobozi bakuru muri FARDC. General Kainerugaba yashimiye uruzinduko rwabo anashimira umwuka w'ubuvandimwe wagaragaye muri Operation Shuja. Operation Shuja kandi yashimiye cyane kugarura umutekano mu karere bigatuma abaturage bavanwe mu byabo basubira mu ngo bagakomeza ubuhinzi n'ubucuruzi. Ibiganiro ku cyicaro gikuru cya SCFC Special Force Commando ku wa kabiri
byitabiriwe kandi n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga hamwe n'abandi bayobozi bakuru ba UPDF. Tukiri muri FARDC turakubwira ko Goma abasirikare ba FARDC bari barinzwe na MONUSCO nabo basubijwe Kinshasa. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kishimiye itangizwa ryoherezwa Kinshasa ry'abasirikare, abapolisi n'abagize imiryango yabo bari bamaze amezi arenga 3 barinzwe na MONUSCO Igoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Mata 2025, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Sylvain Ekenge yanashimiye komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge yatanze inkunga y'ubwikorezi no guherekeza abantu babarirwa mu magana b'ingabo za leta kuva Igoma kugera i Kinshasa. Kuva umujyi wa Goma wafatwa n'inyeshyamba za M23 mu mpera za Mutarama, abasirikare n'abapolisi b'abanyekongo bambuwe imbunda ndetse na bamwe mu bakozi ba leta bahungira mu birindiro bya MONUSCO muri Goma. Igikorwa cyo kubimura cyashobotse nyuma y'imishyikirano miremire hagati ya MONUSCO, abategetsi ba Kongo na M23 kuri uyu wa kabiri ushize, kandi nibwo ingabo za SADC zoherejwe mu butumwa bwa SAMIDRC nazo zavuye Igoma zisubira mu bihugu byazo zinyuze ku butaka bw'u Rwanda. Dukomeje muri Nigeria turakubwira ko umutubuzi ruharwa yakatiwe igifungo cy'imyaka 63. Urukiko rukuru rwa leta ya Oya ruri Ibadan muri Nigeria rwakatiye Olaniyan Genga Amos igifungo cy'imyaka 63 kubera ubutubuzi bukomeye mu ishoramari. Uyu mugabo yarafatanyije n'ikigo cye yashinze The Torrid Heritage Investment Limited, yakatiwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubutekamutwe yaregwaga aho byageraga kuri 30. Urukiko rwasanze Amos n'isosiyete ye barakoze icyaha cyo kwambura abaturage amafaranga bababeshya ko ari ayo gushora mu mishinga ibazanira inyungu ya 30% mu byumweru 6, ariko ibyo bababwiraga byose bikaba byari ibinyoma. Muri uru rubanza rwaregwaga na komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa n'ubujura, hagaragajwe ibirego birimo ko ku wa 18 Kamena 2020 Amos yambuye umugore witwa Bada Titilope amafaranga angana n'ibihumbi 995 by'amanayira, amubwira ko azayashora mu kigo cyitwa Karime Alata Security Network kandi ko azunguka 30% mu minsi 30 y'akazi. Undi mugabo Onifade Isaac Olawale nawe yambuwe amafaranga arenga ibihumbi 920 ku buryo nk'ubwo. Nubwo Amos yahakanye ibyaha byose, urukiko rwasanze ibimenyetso byatanzwe n'abatangabuhamya 8 bihagije. Ubushinjacyaha bwasoje urubanza tariki 24 Mutarama 2023, aho bwari bwaratangije iburanisha ku wa 17 Gashyantare 2022. Urukiko rwemeje ko Amos akwiye gufungwa imyaka 7 kuri buri cyaha mu byaha 9 yahamijwe, bituma igiteranyo kirenga ku myaka 63, ariko akazafungwa ku buryo buhurijwe hamwe. Yategetswe kandi gusubiza amafaranga yambuye abaturage. Sogambera Amos yakatiwe ku wa 14 Ukuboza 2023. Urukiko rwa Justice Bayo Taiwo rwamukatiye imyaka 75 kubera ibyaha bifitanye isano n'ibi. Ubu ari gukurikiranwaho n'izindi manza ebyiri mu rukiko rukuru rwa Repubulika ya Ibadani. Bivuga ko inyerezwa ry'amafaranga yakoze binyuze muri Crime Alert Security Network ryateje igihombo cya miliyari zirenga 1 z'amanayira ku bantu benshi. Amos yatangiye gukurikiranwa mu butabera ku wa 14 Ukuboza 2021 bwafatwaga bwa mbere. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi ivuga ko Pakistani ivuga ko Ubuhinde bwitegura kuyitera mu masaha atarenze 36. Kuri wa gatatu, Minisitiri y'itangazamakuru muri Pakistan yavuze ko Islamabad ifite amakuru yizewe ko Ubuhinde buri kwitegura kugaba igitero cya gisirikare kuri Pakistan mu masaha 24 kugera kuri 36 ari imbere. Ibi bibaye nyuma y'uko ku wa kabiri bivugwa ko Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yemereye ingabo z'igihugu cye gusubiza igitero cyishe abantu cyagabwe muri Kashmir itavugwa rumwe mu cyumweru gishize mu buryo bwa bwose abona bikwiye. Ba mukerarugendo 26 b'Abahinde barashwe n'abagabye igitero mu gitero cyagabwe hafi y'umujyi umusozi wa Pahalgam
muri Kashmir iyobowe n'Ubuhinde. Minisitiri w'itangazamakuru muri Pakistani Ataullah Talali yatangaje ko New Delhi ishaka gukoresha icyo gitero cyo ku cyumweru gishize kibasiye abasivile nk'urwitwazo kugira ngo ikore ibindi bikorwa bya gisirikare nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ikomeza ibivuga. Ataullah Talali yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati Pakistan ifite amakuru yizewe ko Ubuhinde buteganya kugaba ibitero bya gisirikare kuri Pakistani mu masaha 24 cyangwa 36 ari imbere bitwaje ibirego bidafite ishingiro kandi byahimbwe ko yagize uruhare mu byabaye Pahalgam. Yavuze ko kandi Islamabad yiteguye gufatanya mu iperereza ryizewe mu mucyo kandi ryigenga ryakorwa na komisiyo idafite aho ibogamiye igitero cya Pahalgam. Yakomeje agira ati Pakistan irongera gushimangira ko igikorwa nk'icyo cya gisirikare cyo cyose cy'Ubuhinde kizasubizwa byanze bikunze. Kuri wa kabiri ushize nibwo Modi yabonanye na Minisitiri w'Ingabo Rajnath Singh, umujyanama we mu by'umutekano ndetse n'abajenerali bakuru mu rugo rwe bwite, nk'uko amakuru aturuka mu nzego za leta atangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters na AFP abitangaza. Nk'uko amakuru akomeza bitangaza, yahaye abayobozi bakuru b'ingabo uburenganzira busesuye bwo guhitamo uburyo igipimo ndetse n'igihe cyo gusubiza icyo gitero cy'iterabwoba. Ubuhinde bwegetse igitero cya Pahalgam kuri Pakistani ishinja gutera inkunga no gushishikariza abarwanyi ba Kiyisilamu muri Kashmir guhungabanya umutekano w'Ubuhinde. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.